Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni nak kuasi kai channel siang bahas subscribe nak mentah. Ubak kol desta nonglong ubadai sekretari jangka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC ubadai ro ukatong jangka parti Congress na rambrajar ngam konstituensi hak election batang sudep oleh resign kam no na ke parti Congress bat barok ki kam ki bawlobat oleh i no hak HT balapha shaw presiden jangka Meghalaya Pradesh Congress Committee ubak kol desta nonglong ulpun pa ba hadin ngejinglang balalong hak arpil sadrik jong menajeliu arjar arpulai ha office traikam jong ke parti ha nong ba shlong pan ai kejing kersan no ya ke parti NPP ha Khasi Hills Autonomous District Council kane kala penmenyo namar ba kinong rim traikam jong usimet kam ya hab setia kumta da kejing seukhia ke bajor ularai ban ino ya ke parti Congress bat resign no na barok ki kam ki bawlobat shikata ha ke parti hadu menta kasni naduk ke jinglong dekot haka unit kung muskatri jong ke parti bat ki waipat kita na traikam jong ke parti tang suyok jing tip baki MDC jong ke parti kin aga jing kersan ya ke NPP hapok ke HDC walaupun pau ka jing persyak bajur han rai barok ke alam jong ke parti kila manjur lang ban a jing kersan kubalara da ke MDC bat kane kala pengendit namar bakalong persyak ya ke jingit jong ke parti hakaba ulah ke deuro ya ki arteli gimat ki bapelong ya uban persyak ya ke ra jong ke parti kawai na gine gimat kalong ba haswa ke election MLA arja reply ke parti kala be seng no ya ke sangut ki MLA jongka baglalait ban ajing kersan ya ke sarkar bailam da ke parti NPP namar ki trailang bat ke BJP hanrai menta ke kongres ke trailang bat ke NPP kat ba ke NPP pat kadang ya trailang bat ke BJP bat kum taul ong ngimdai ban thau kendon bat berkenhi no ya kita gi kendon sakawai pat kamat ba uba nonglong ulpen pau ha ke siti resan ke jong u kalong ba sangut ki MLA hapo ying dor ba thau an jong ke chala ki don ha kaliang persya ya ke NPP kat ba ki MDC ki bedon hapo ke HDC pat ki kersan ya ke NPP laingun lagi ne ki MDC ki dairu ki MLA ha ke jokopor bat kum taul ong kumno kin ko ngo bat persya ro ha ke jokopor kanai kadai ke bomla setia ban pediang latho uba golden nonglong hak HT shaw presiden jongka MPCC. Koblai sebut.